umundi tuthia watunanisia maundu makonete ni ma umundi twenda kunanisia undu tona kumbania munda waku nundu wakwitha evinda ya mbua niende na uthengea na indi ino yo evinda ila yailite ya kumbania munda waku ni kana mbua yeso bika kuwa uketha wemietelete umbanite kila kindu na kila kingi twitha tunanisia ni ulwa mautu ikakana technology no tona kutumia ukamba witu ula withia wawe momo ni kana withie ni wavikia kwa ilia nima yaku kelelo kinene cha kilunguki kithia wa necha ukunenga umani ni kana kwa ilia nima kwikithia kana twinaliwa kuyana na liumusio ono mwana kusuvia mawithi lukoma itu na ini tuna mweni witu ikani muthocha tutawie ha mukata itulikanieta wata nondo ni twithi tuona ke ndini uwa kilunguki wamukite hata na wati hata indi mikoyo na mukanesa natia nesa ku mikoyo kwa masito makwa neta wa Ruth Mutesia nithukumana shirika ita wa BioVision Africa Trust. Na umundi ninye niva karibu sana. Asante. Ni kana withia ni twakwatia ni andi ni wa kilunguki na indi twinanisia yulu wa kuseuvya munda lati nene yulu wa kuseuvya kana kumbania munda twinene chau na kwina bata mwau ile mbetani yitu yo kamba ila yithia wa yi yumu muno kwanema nienda kwasia ilati onena yulu wa kumbania munda nienda kwasia nikilati kita land preparation kana kwithumbanisia kwithumbanisia kuseuvya munda nundu wakwetela mbanda ila tetelete season yetu endete kwa ukumbania munda ni ukubutha kuseuvya kula kwethiwe na maweku kubetanga kila kitailite nikenda indi withumbanisia kubanda na nienda kwasia wani wikwithumbanisia kubutha munda waku ni wailite kwithona sindu ila siailite ng'ombe mulau ethandu ina isu ukethumbanio na sitangi ukasimba ukeko maundu ala mailite na ethani mitawe yatwa iwe na yondu tungi ya nikenda ukethia kila kindu chonde kiredi nikenda withie ni wa mana mbua ikivika we ready ni wetelete kubanda abe mundu ne kulia yo kumbania munda kwina kukwatia ni amwa una ngetha elokeso kwata ba ya muthiani nenda kwasia ila wethumbanisia kuseuvya munda waku witha uitarajia kana wina hopes sia ukakwata ngetha mbingi niki ni kwithi wela wikumbania munda waku kana ila wikubutha andu ingi ni mabutha na mathiki ya mbolea maibulania na chao maibulania na muthanga nikenda withie ni watarajia kukwata ngetha mbingi nundu wala batebekie mbolea baisia nesa kwa wila wikumbania munda waku no iwiki ya mbolea nesa no itama mitau nesa withie ni wakwata kiwu na mbolea ni wekea undu bailite withia nu utarajia kukwata ngetha mbingi ni kwithiwa kila kindu chonde wina cho ni wekata ni wombania undu bailite kwa ungetha mbingi yumana na kwithumbania kwa muimi ethumbanitie ata na mbeu no mandite ila yailite nundu timbe usio ndeo tona kukilokasia ni bande ni wailite kumana mbeu ila wikubanda niyo thiva nikenda kwatengetha ila wikwenda. Asante. Na yo ibinda ile sio ya kumbania muonda waku nindi niyo yutu ithano kana wailite laba ya mbua ya mbeyo umbania nundu yumutiani munene withia wabau muimi ula withumbana cia tene etha kanesa nundu ona asungu masia kinu kila kia mukatene no cheki kwata kinu kila kinu nenda kwasia ila withumbania tene wawikala wetelete mbua all the time nikenda mbua ya mina kuwa ulike ubande nundu mbua ya mbeta cia na kindu tikita nitrogen flash na mbeu cia kusiethe wande ni mbua esu ya mbeye na nitrogen flash yukilao imwe nundu mbua itha na nitrogen wenga ini wawisi mbua esu ya mikigie kindu tikita nitrogen flash ata ije itona kumanya niki nundu wakwithiwa enda ni wombania munda waku be ando ingi momba na cia munda wo na maibando tene mona kwi dalili cia mbua ni yukite na ila siona cia kamba tene mbue ndibitu kya matuko mea nundu muna kwa umundu amina kuima kana atema mitao yake akile chambeu kula twasiane kutea na nikula tukwita dry planting kana early planting ukethia weni wombanisie munda waku na wabanda ibinda ila ya ilite nikenda withie mbua ya mina kwitiko vaike meuke na utia
kime uchonde kila chetika mbeo yaku ni yakitumia kwa unenda kwasia ondu muimi weyumbania tene no uo ma ukwati wange tha witha wile nundu ona yu andu no meubutha ni kutegemea we na indo kana ndu ina andu no maende na ubutha nundu yu activities ila mbingi si miondani ni kubutha na kwiki yabo na ila tunene ya kumbania muonda waku zo wailite kwa mbela ba ni chao kila wailite kwika ila ti kwasi akumbania muonda waku ni wailite kumana kana ethi wape makusa kana muonda waku we na mabya kana we na sindu itona kwitha isi ya mula ukubitanesa ni wailite kwenga na ti wenga etha ni mabya etha no yathi mundane ndukabibye nondo kubibya nakwo kwetayo mathina kila kindu chonde ngai yombie kina kitumi chacho kwa uwiwa umbania no yetikisia kiwo na nimekwa na metuki nikenda withie nimetuike omboleo ingi kwa ukila ki mundani ni wailite kubetanga nikenda etha ni mulao ubitenesa withie ndu ukusia mabya ndu ukusia ene ukayote nikenda okethia mulao wabitanesa nikenda withie wabutha na metuki utena mathina na wamina kubutha indi uthikata uimana undu wailite kutungia mitawe etha ni mitawe nai mitwae etha ni technology si una se ubiti na sio ise ubanja no yongela mbolea nikenda withie ibinda ya mbanda ndu ina thina ukaliko imwe ubandite na byandu ingi ila tunene ya kubutha mundu okaona munda wake wina mabuti maingi meka akukwatia mwaki izo chuni chailite kiu kijailite manroba nundu wakwithiwa ila wabibia takataka ula wi mundani withawo wa billions of living organisms na ila wamina kusiwa withawo wa ona wo wa muthanga waku niki nundu bala wabibia baika mututu kaungama nundu ukabibwa kuokoi une nukwata mula ukaima nukwata mula ukaima kwa uni wailite kumana kila chonde ngai wombie chaina kitumikia neu nikenda withie nitwa revive tuya takatakosu pau mundani nikenda woe nikenda to revive the microorganisms na at the same time pesi ndu tisita major kana macronutrients na micro kwa usindu isu sionde sia ilite ithi wabu nikenda withie munda waku ni wekata ni wa revive kana ni wa usiucha muthanga etha wi muku ni wetha withaw nundu wakwithiwa muthanga wi muku ndukunenga kindu cha ilite utiwa ona sindu ila sithayo ti matumethaw na maiya methaw na maiya ala momo on that metal brown materials sionde ikia pamwe no yumbiagu no yukisio kiwu na kamulu wona siekata siatweka bo either etha ni maingi uyumbo ba yote na wamina kumbote wamina kubanda sikieta mulch sio yabu nundu ila mbua ya uwa na uo muthoi wakwa ataleu maumbini makwa ataleu mathisa ku affect mbembe ya kubandite kwa uji umbile itha na leu na muthoi itha na leu na at the same time soil fertility management wekata witha wasuvia uongela muthanga waku lato asante na byandu ala tu kwito tukwita kusimba ndiye sikano kamba wande kwita wu kana kuokelia yokola kuokelia na thiembe ya moko byangi mokela cia netinga angi omulawu yo nacho kiuni chailite ni chailite ni kwithiwa kwi andu amwe withia muthanga wone mumu muno no kethia yu no ngina mokelia netinga nundu wa kwithiwa kwa uwa ukethia mbeu ndithinesa na ila wokilio kana wokilio na uma withia muthanga waku na etha ni wa wiki abo ni walekania nesa na ni wetha na mbolea ila ya ilite kwitha ikunenga ikwata kiwu kwebinda yasa na bala mbolea tasia moisture content either is very high kiwu kija na metuki na ni wanenga muthanga liu nicho iwe ate yasia muno tinenge muthanga liu nikenda muthanga na uonenge kila tabanda chao kila tabanda liu kwa utasia feed the soil to feed the plant why nondo wakwithiwa etha ndu nanenga muthanga waku liu na ndu isause wondu bailite ni tu ya kwasia kibeti cha siani kibyubia uwa na wo muthanga ni we nyinya witu kila mundu na kila kindu chonde kibaungu asua kwa unongina tikasubia muthanga nikenda na wo muthanga ukatusubia tikalete bonie na tikala tusisie mebuko
kwa umuthanga na guo no sobiwe na thini wa kukilia ku no cio kukila cio kila season ya mbua kana kwino cio kana pe uthuku wa kukilia kile vinda pe ni betha uthuku wa kukilia kile vinda na ni betha useo kila ndugu ndhe useo na we uthuku waguo kwi andu ala meku ya thumbani asu ni makotha kukilia kwithano nikenda withie ni mekata ni wethi maibanda mabanda tene mbuye tanesa kuwa nikenda withie ni mabanda ola isi matemana mulau na kwi alangi meku kituneni na mono mokela cia ila mami na kukiliu ne yanda kwasia pe matumbe methabu muthangani nundu wa kwithiwa maumbe muno ni methabu na ila wokela nyuma matumbe maumbe ni mabisa na process timita solarization kwa the moment wokilia wabutha yambe waile takweka nabo for 2 weeks no isio ka wibutha ingi matumbe alangi meiba yandi na mama yokela yolo na mama ivya na ila weko withia ni wa minimize kana ni wa reduce population ya maumbi withia yiba yandi kwa undu ila wibanda season ila ya maumbi ndukethana chao ndukethana maumbi na muthanga waku etha wikite mbolea nesa na mbolea well decomposed withia muthanga usu waku na ukusia yenesa ona bate maumbi maeta woni crop residues bingi kana ila waku abo na timu bie uitwa mundani no ina ichabu wina some of the materials mate broken up kwa ni wailite kumana ni wailite kutwa mbolea mbie mundani na ni wailite kuima undu bailite ukilia yambe eno ukilia yake ala menzite double dark beds zaipits ukilie wiki mbolea mbie no ukilia ingi nikenda withie thabe matumbe maumbi ni mabyana ni makwe ni malika meka kwali kwa isua asante ni wanene ayo lo abo oyutende na utwa abo miundane jitu utona ku manata bo waku ni mubyenesa watu amo ndani ndothi kwithiwa na maumbi uno manane mubyenesa ni kwithiwa ila bo wa byenesa wa uto withia uwa ni tamuthanga withia utena withia utena ila siendo wa indie nusiona na metho wailite kwitha uyona bo utekuona materials etha ni mapya etha ni maboso isundo ilete kusiona na waumia bo waku tasia iyaba aya no yukunika nikenda wambe kupya pyo na ndi wamina kupya pyo witha na muke wa kwendesia no yithi ya wauto no tamuthanga nitamuthanga ndi yuni wo wailete kutwa bosu mundani na bona asia ndukete bo witawa in a zigzag way no to sola M kana W nikenda withie etha mulao ni wapita wibano ya wibani cia vulanila kati nikenda withie kila bandu bonthe ni bakwata mbolea ndukete bu in a straight line nundu obubebo kana obabaketha beba no lakini uya na uwa kwa mana kila mumea no kwata chao no kwata mbolea no ketha wina muyani na mowa umatheolekanga bendo la twamu bo ndani twenda ukethia twomba uaweta zigzag nitusioka tukaubalania ukethia twaubalania kila bandu yoki uni chailite kana no nitwaebo wa kwa mundane ngaomba bandu ne binda ya kubanda ndi wiki ondo twiki ya fertilizer no wiki o ando inge ona recommendation ila ida ibo kana the best advice ni pala we kubanda nibo wailite kwikata kwitambolea yaku nangi ni withia obo kumya kuya kumusie kuwete mundani ni basa nicho wona ama I decide kwita na ni wangu asia wailete kuwito obuthie ebutha yambe nikende ebutha yake lindi ukokila ni okabulanye chao ukabulania ulabo na muthanga niki nundu wakwithiwa ona guo waumba baya mundani suya yende yanakosa nutrients ila siailite kwitha ithithia mumeo kwa uni wailete kuima ukabulania muthanga waku ebutha ya keli ukabulania muthanga waku na chao na buni kendo kethia bowe muthangane na ni wabulanane sana muthanga asante tusioke bana ndi wa kukilia ila ngukilia muthanga wakwa na ilite kutema ulikuwa ya nata ando ingi ni matema ulikuwa buti umwe withawe museo nundu buti umwe etha ni mbemba wa banda na ni wabulania bonesa bosu athi pa yandi mbembe su ni kosa kimeu undu bailite mbembe su ni kosa
unou ula wailite ya muthangani nundu ni wikite mbolea mbembesu nayo wiwa ubande no tanu pesi ndo tisita agronomic practices wailite kubanda kila kindu na spacing ila yailite nikendo kethia imbemba nayo thinanzeve ni kosa sua nesa na ndivi baniane lengi bakubi nikende kusia yenesa kwa u huti umwe withawe museo huti umwe withie ni walikanesa pela adipani yetha kala kaumo ndeni wa kwinza futi umwe nikutwa no tethesia kuwa ka adipani kaumo ndeni wa kwinza futi umwe nukutethesia kuwa the hard pan of the soil ula umu withaba dutabati kinete pakalika buti umwe withia muthango su wongelanite na buni bekata ni balekanya na mbemba yailite kuthi undu bailite kutwa mi undu bailite kwa ubuti umwe witha we sawa Asante. Na indi musieisia tuende na onena na Ruthi Mutisia officer wa UMI tuinanisia yulu wa undu tona kumbania muunda waku kavindani ka tuendeye na kwetela mbua na indi tuenda kuiwa maukulio maku kana mawani maku kwisila namba ito ya otomani mukuve ili leto kenda imu itano na mbesu ni mana vioba ikenduweba na indi ambia na neto Mutongo TV ni kana tuone otomani waku tutapima sitro maku na wala wende na kutuiloela ui na nituviki ya ukunikela otomani waku ya wine kulio tukuolie mawoni tunengelelie mawoni maku na tutabia waumba nasia monda waku hata ana ito ukunikela otomani waku o tuende yete na sio kwaku Ruth minimum tillage ila tuonene ya minimum tillage yoki ui chao na kina bata ukamba wito na kitetha siata nikitetha sia na nikitethe andu amwe muno nundu wa kwithiwa ila ui twikwasia minimum tillage wiwa ni disturbance ya muthanga waku andu ingine o matukwani man decidete ukethia mekita ndui butha lakini uko itama itungu na itungu uisieke ya mbolea na weke ya mbolea uibulania na muthanga ola watema pau ni bo uka ubanda chao mbeu yaku uitambia ingi baya etambia imwe kana nusu etambia uibanda mbembe uitama kitungu uibulanya na muthanga ni latimita sie ukethia muthanga waku ndu disturb niki nundu wake uthi wela wa disturb withia etha ni kwa athasua kimeukithi chonde lakini uta disturbed kimeukithi chonde kitha oba na bala wikite mbolea uthithia kukuonde kwina kimeu nundu muthanga tin disturbed na ingine matendi ya kubanda makabanda mamina kubandu makasioka makabanda cover crops niko ndokethia nisia ususiaba nisia siya kimeu kuthina chao na sua ukethia nisia kaba ba ubonde kwa ando ingine matendi ya kuimana CA technology kana minimum tillage ukethia mo ngewaya ni mani ya thela Undu twa mukamba watonea na muote. Yes, undu mukamba watonea. Na kiu sometimes nitikita companion planting. Yes. Uibanda mbemba na kuundi nindu banda nzabi kana ndu banda ndoko uthithia ni cia kavava. Uthithia wenduka ima. Chaku no kubitila abu sisi aliwa kuende yata. Wako manona kalila uikwa niki nundu the moment wa cover muthanga waku na cover crops. Kana maybe work your mulching with ya paimbe wito na kwalika nundu mbeu yalika nundu wa kimeu na combination ya sua mbeu ya kuwa mina umebuika bandi ndialika ethani ya ethani ya chao wa mina umebuika ndialika not unless no wo ukie wa umya mulch uyote jumbe unikwikata ni kokela kwa uwa mina ubuika kwa uno tusiyethia naturally yeah ukethia ndo tinda we mete ando ingi maekie kwenda kunoa na tiga ati kwenda kunoa ni kwenda kukwata kimeu mulching utona kutumia chao kila kisio withie ni wa siya muthanga waku nesa mulching no utumie mabia no utumie neki no utumie makusa mamboso no utumie the locally available materials ando ingine nona makilika ungua mitabe sina kula kwina matuma ingi makombania ebinda ya thano na wamina kombanio wembua ya uwa kila wabanda cheana sobo uthuka wikite ata witete onetha beikalila kakwiya aba wamina kwita mao chisu wamina kwita matwasu kakwiya abu no yithia kaina bina
nondo ya thiki ya wabinda ni sua na kimeu lakini wamina the tumbeu unaisuppress wewe ya ina bina nondo ne tumbe nengezi ukililaba kwa uke da keke seo muno na at the same time mauchila weke yabu ni soil fertility chao amenda ni kusema yende yana kuongela ono uwa yende yana kuongela ono muthangani ya mina kwa ni mbolea. Asante ni wanene ya yulwa kusubia kimeu cha muthanga utona kusubia kimeu cha muthanga waku ata ba lela wende na kumbania munda waku ta oyu suazo ni yathuke iwe on thebio utona kuikithia hata kana munda waku kimeu keinathi ona tetelete mbua ando ingi ni makothete kutia malania mapya malania mapya mundani wo nundu wakwithiwa ila wamina kwalania mapya ti mapya onthe wailite kumya mundani tiasete tialilie muthanga kindu ando ingi ni maosa mapya tandwa ngini nonio matemangite mapya katemanga mapya ukatandasa na ila kunokie kwa wethia wokilio peo kimeu na ende yu kothe ukakua mapya suo thithia ni maiwani chao ni maiwani muthwa na wabanda still meovo no mole wa muthwa kwa uwa mina ukava munda waku na kila kiva kube withia wasove yake no withia muthanga waku nduketha no lawo muti uwita hard pan ukethia muthanga waku na ulekanitie ndwina nsikana uo bia ndwa momenda tayu wendo tia munda wake uilie ba utena kabutio na kamwe nundu ndenda kwisaitha na uya mwingi ba ebindane ya kubanda kiuni cha ilite na muno toisisia kusogea kimeu kiuke ya ilite na kita ilite ando ingi ni maumasia kila kindu chonde maivanga makuale uwa indo matwaye indo isu utwaya mana onasio no sia ilite kumana ona uwe muthango ya no wailite kusubiwa kwa uyumya kila kindu chonde otwaye indo mana muthanga waku no ukwenda cover ndukabye muno na uthithia abaina any living organisms ile itona kwikata kutilanga kana kwikia mbolea mnindo muthanga waku mbolea na muthanga nzeve no kwa unyo wailite kumana ni wailite kutia lilia muthanga okindu cover nikenda withie na uwe muthanga na uwe no wausubia nundu ng'ombe yano siaku na muthanga no wako nundu ba yano ba umasia ukaumasia bu waitwa yo kila waitwa ya nacho kila kitialite ba nacho kiyongelo chao kisubia muthanga waku withia kiguke inathi kwa usi ndu isi sionthe sienda ina circular way ukethia wa bande ng'ombe liu waitwa ya ulongitia lilia o muthanga waku nikenda withie muthanga waku ndunetha we down muno na mbolea Asante musiezi twende na kunena yoluwa undu twana kumbania munda waku huo yutwendeye na kwetela mbua nikana ivika withie wina mwanyola wailite na ni wombania munda waku nundu wewe otondo mutaalamu Ruthi waweta undu wombania munda waku ni wo determinea ngetha nayo ikethe wazili hata aine binda yako ikethia kana ni wombania munda waku mbeu yaku ni waya nikana wetele mbue yesa kuwa ithie wibangite na indi nitwenda kuigua mawoni maku makulio maku kwisila ilite tukenda 15 namba yitu ya utomani mukuvi tunengelea utomani waku kana kwisila ndini wa page tu ya Facebook ila ni Mutongoi TV kana kwisila ndini wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongoi TV/FM official na ingu kunikala mawoni ya sima kuonde kana mautomani na kuigua we asia ata na indi nitwenda umana mautu ikalangi na matu na utumia ile mbetane yitu ya ukamba na Ruthi tutambete ubikabau pena kicha kubanda dhano yo kubanda dhano ni kusio kuyosio mwao na kuyothuku mwao nienda kwa sia kubanda dhano ni kulatwa sia dry planting kana early planting ando ingi ni matea na maitea kila bandu ni matea otwasio lebu taile kana lebu itegemea wina lebu sianata kwitha kwikusio nundu nutona ubanda dhano ukaketha nutona ubanda dhano ukethia ndu na affect wa muno ni mitutu kiuni kimwe na nutona ubanda dhano ukethia wezu kwa kunikwe tikeloela nundu wani wasembanise nebinda kusembania nebinda kwitha kwikusio nundu wakwithiwa nuto mundu lo bandite dhano nutona no succeed ya muno kwe mundu la wetelile mbua nundu nutona etela mbua
ya mina kuwa wika uwa wiki muima ukethia munda ndulikika na witha watiwa na alama bandie kwa uwa ilite kusemba niyo nebinda ukate ona etha wite ya level ile nikenda withie aya maitha na kundu na nza tuna kwatwa munao nitwise ukamba witu muno mbuga yokela kuma ba amatuko myongwele mama iwe 10 ona kayune kwa bendokie muno zo ibinda ila waile totela isione yeba ni kwatia ni kwitha na mawonanio ngenu chamiti kwionu ni si amba kwe science sia esune mbuga yokite kwa mukamba ni witha ese wewa esuni enavya amba una esune mbuga wona mete ikenuki yeu esune mbuga kwa uyu bau nobo osiela sia ukeke ambe ya kunde nikendo kethia ni wetha na right timing ya kubanda utenanzika na nundu wo kila wona kile ya kwape mbuga ndile yakua etha kiuno chosia sia kuma tene mbuga ndile yakua yuta yune wese kuiwa mbuga yetha ye ni newie yetwa La Nina the opposite of El Nino na mbuga yukwena na nondu ikwiwe kuwa ikauwa kumilela matuko 3 matuko 4 ma November na nengi tasia ati kwata siangai muno nondu nowe wisi kwa unenda kwasia ila wona ndalili sia mbuga ne yokite ne uwe wailete kudika ukatea liu wako mondani mbeu asanti na indi kwa lote si usisi ya maundwa suna kuolie akulia soso akulia na maoma ni mekwo nikendo some bukwitha na indigenous knowledge wina mwaitu wina na umukulia kwa kuthuka kuwa kwitha kuili hata nikenda withie ni wamana bala wailete kubandila tuyo bau ndona kwikata kwikithia kana mbe wesu na banda thano thoni kusubika nondo twise kwiyo tutulu tutona obulia kwiyo nito no ya ndona ikithia hata kana mbeu isu ye muthangane ni nzobiku ni wailete kumana undu kubanda mbeu siaku ando ingi mabandila ko yote ukethia ku ni mate yangai lakini na kwa nienda kwasia iteisikwo kwina ndulu watu wa ibinda ya thano yu ando ingi methao maile mana ukothi ukapa kwa idhulu tingise idhulu ukatwa na watu wa etha ni weta mbeu yaku na sio idhulu isu ithi wetete ko yote waiya ndulu ona ndesa ubindesya mbemba yiba ya mundane kwa uni wailete kumana ni wailete kutea ndu nuni ni oya ndulu nondo ndulu nile uwa ngoko na nuni sio nde na ndu ni siesa kwa uni wailete kumana nondo wailete otea tutulu twaku na ende laini yawe mwisa na weta asia mundu etangio ethani mbemba mbinga ingi nikenda withie kokati state spacing ila withie inalika kokati asante tulikandini wa mauto ikalama tuona utotethia ukamba wito ndini wa uwemi na nenda tuambie na Zypits nitusie wite muno joki chao na kitetha siata kisoba uata na kitona utethia muimi ata nenda kwa Zypits ni maima alamenza wa 3x3 square na kuthina ndi wisa futi ile futi omwe wambe tuita top wa futi wambe ni top soil tumba abaute futi wakele ni subsoil na uwe tumba abaute na wamina kwenza futi wambe wiye abaute ni wobula na sana muthanga we anene ukatungia nabo ubula na sana bo ukatungia bandini wamina utungia bundini futi onge wa subsoil na uwe tasi abanda makwasi na kumali kuthiri imali ya ringi noti ya akaselaba kabutile ukenza imali la ringi ba ukatia kasela ukenza imali la ringi ba ko umuthanga o wa subsoil tibuti wake le ula wandi webu witha ukwatene ko uomba kindu tikita tide ridges witha womba tide ridge ukethia no bandile kwasi ne kwasi ukita kwa buo umuthanga timulekanu wa buo ukenzela mwiso ukabaluka wetha kwibua kwa imali inenza nindo naili to banda imane ndini na muthango no mbote ona gweni naili to banda imali ba wenza wibanda mbemba ya 3x3 wibanda mbemba kenda ni wibanda mbemba imani na uwe muthango womba ba ute
tide ridge na uwe wibanda kwasi nikenda kwasi withie ni wakavava bau withie ndwina chao pai muthanga unathi to west kwa uwe makwasi maku kakita uko kombo ulo ukosa cha makwasi na katulu enda uthindi akaye makwasi na mome bayulu kwa uwe elite ku make sure wabandila bayulu nikenda katulu athindi akathikosa bathei makwasi maku kaumia tena nundu mamina kwali ko uwe na makwasi nimeki mane ngao mo yuma wa drying up ukethia nimeetea na indi uyinza makwasi mako kwa umbembelo banda baba wibanda mbemba itatu kati itatu na baja itatu thimari withingio na no wiki kila taisie no ubandie mboso ndini kana ndoko ndini nikendoka ukekata uka reduce cha wia wako tindo kimia twambie na bwithima ni watu abya yulu wa topsoil kumitunga bu yo ni cha ukingi ndona kwikia thimane thia no wiki mulch nikendo ithia ni wa conserve kiwu no wiki mulching nikendo kethia ni wa conserve wiki ya mbemba cia mina kumilo uni we wiki ya wiki ya itana umila wetela cia umilo ugu keke ya mulch na waeke ya mulch supia no isi ya katulu zaipi sino sio mwao itano tedia mwemi ata seo mwinge muno mane roba zaipits wa mina kusienza ono ao ibinda yambe seli takwikala miaka ile miaka 3 ukakita ukukila njoo ukabanda okile binda season yo yabi ko kila njoo ukaima ukaumyo kila ke the yadila debo ukatio bubu ukabanda kwa uthi the mayanza ipit wa mina kwenza nithelekana cia the hard part of the soil muthango switha wale kania undu bailite no wo nde wibu na baingwa soil erosion yekukua chao unoua kunundu ni confined pandu bamwe kwa unoua nde okethabu kiwu kikethabu na kile binda zaipit ndikesa ukosonacha no ngina usiaiwenesa na kukwata kiwu na kukwata kiwu nengi jasa kukwata kiwu water holding capacity itha yeyulu nondo yuka sisi andwa ingi ala menzeta zaipit kula kungi kuina kana koko itemetwa na mulau nondo ni wisi amani mate maana mulau kethia mulau wakito kwiselo bayulu with ya zaipit su ya kwiliu mbemba ila seva usiliu lakini ko ya watema na mulau odhithi anakwo we wishi keka kuwa nda weke iyo zaipit nondo we yani witha wikulia ai kwani bani babechao na babechao witha wisi kila kibaya na kila kitebaya kwa hiyo amina kusema nzaipit no sio sika motivate ko konge wiki yo zaipits asante Jona wa Royo Kinyozi kathonzo ni mubeani ono yasa twimwe Mary Mbenya kuma kikima mbone na kuni ono yasa twimwe na indi twenda kuigwa makulio maku mawoni maku ni mubea kwa onde ala twendeye na ukwati na mondeni wa kilunkicha muka twinanisia yulu wa kumbani ya monda waku kwetela nema ibindani twende na kwetela mbuga yuke ni kana tubikiye kuima Ruth tusiokethie baadhi imane ya zaipit ni maliume bala ndona kubanda bau utena mbemba paikela utabanda zaipitini itegemea wewe enda kubanda chao na edhani kila wewe kwenda kubanda elewa kana be spacing esundike sekukula edhani mboso ni yailite edha na spacing edhani mbemba ni yailite edha na spacing paikenda utabanda zaipitini ona zaipitini osete banda titumia kwa kubanda miti edhani kwenda muti wakuwikale na kimi ubandu bepinda yasa ubanda ao chao zaipiti so itegemea wewe enda kubanda chao ona iwana ne banda ndio yati ya the right spacing iwana ubande zaipitini na iko kanesa muno malenge no ne bande kwa malenge no bande zaipitini na mako kanesa asante ona sukuma mboka sio ndeno ubande bu pia no mabanda ama imana limwe ya spinach kana ile ma spinach na ile masukuma itegemea wina family ya nata na ni tina webinda ya nata wailite kubukwa thima ya ya zaipit ukayonga labo ni binda ni itina wa mwaka omwe itina wa mwaka omwe kwa utwaze no ithi mbuga ile no ithi mbuga ile na wisa othi bukwa ingi oyibukwa tiko bukwa ukakita oko kilio gu payulu puti omwe no yonge lombolea no imebula nyabo
Asante utena Zypits be mautu ikangi tutona utumia ukamba witu na maka tutethesia ota Zypits mebo pe kutema mitao ni kwata kiwinesa na be nafanya juu andu ala me kundukula kwe kethia no wiki hata no ukwate kiwu katema mitao pe technology ingi ikwitwa double dark bed na yesu winza mitomwe uthima itambia limwe wathima itambia limwe uwasanundu wikwenda na baba winza ondu tinzie Zypit top soil ukayoteu sub soil ukayoteu ya na endu ibula niona mbolea na ndutunge ya bundi na kuma double dark bed ye kuthie yengi paka toti anzia kuma bantu dibaya nondo we twenduka kinange double dark bed ya don't compress nondo we compact the soil na ito the essence ye to break the hard part of the soil kwa ukathukumila kaselanika na kaselanika isu ne technology ngi pe technology ngi ya tide ranges ila sia kubando kwasi ona sia no bande mbemba makwasi makumaika atu ikaimasia uyomba ni muthango si uyomba ni tide ridge uyibando kwasi bayolo na ko ute uitona chao uitona mbemba isu conserve ya moisture nesa muno kwa wisu no technology ngi na endi mulching na cover cropping sindu sio ndani tetheasia ku conserve moisture na kuongela no muthangani asante nini sibe mondo no ekolia yo mautoika ni expensive mwemino amatone kana ni menda we ya mwinge muno dini wa kumaseubia na mwemi atona kwikata okay maimasu menda we ya mwinge oyambe ibindane we ya oyambe tu oya kwambia na goti we ya mwinge nondo ne wisi ho imeta kukwata chao kila we sacrifice ukwate kindu kinene ona kuna wezu masya kwa wailete kwasia ekanike nikenda nisisie paili hata nikenda ile ngine no step by step kwa wailete kwambia okay ndu kinini nikenda kama na ile ngi ukekata expand ata kwa ti maingala mesumbinge nondo chambe wa mina komenza we ona wekea mulching ndukaimia no wakati down the cost of chao kuimia kuikia andu macha makuimia kibalua mwa asante be muno kwasia ni mubea muno ndo akilinkucha kumbania munda wa kuima ni mwatutethia muno na inda wetete ni wo ni twenda umana nuwo na utusia isi winga liko iba twenda iwe kulu yaku na mawoni maku ni kana withie ni twa usungia na indi tawe visa wa wemi na toende na uthiuka isio ni kwathukania sio kamba aimi maitu ni makumba kutulitie mautwika ainge nimendeiwe na nimekite nundu nimonete kibathukania wakombea wemi wa mulau na wemi wa technology withia wemi wa technology nutumite ando ingi nuwothothete ando ingi kwa adopt kwa unmanina kwa adapt to the technology silati man device withia makwata ngetha mbingi ando ingi nime makulia wiki hata nikenda nake akabunde sio longe nake akathikwika kwa hiyo ku implement kwithita ku very simple tamina mabundesia withia kila mundu nukwendewa na ni monete mausio na ni maonete mausio nina ina madam umwe unapa kuwa makusa ko ya ungwa mitavisi na yuwe yandu mamutwi yoka sitwa na we asiai ona mukambita yu ndiye kao bakwa akua atwaite mbole sumo ndani onenda kwasia poe kwa onolote na buwati ungwa mitavisia aba kuepula wikukuna matu atwaye mondani na kona kwa tangetha ila ya ilite kwa unda kasisi ndo kaisi andu alange measia ndo kasisi mundu no sio la ukana kindu kwika na maundu ala wikwika we kwati ondula wakundoka kwati wanu meba uteme utinda maikukulia wika ata kana mautuye masitwa ni maku mautuye lakini weni wisikila watiye nundu ni makoka wa mbemba kwako
kwa pengine itekete nesa tasia itekete nesa. Asante. No wetie indigenous knowledge kana maumanima na bwitina mama tona tutethia ata thini wa kwailia uwimi kukito kamba kumota yu kwina mawali kumanzebe nenda kwasia mawali kumanzebe nimatumie ando ingi withia nimeusenga niambila ba ndukatete kusenga wiambila ba ondo amaitu meka na ugota ilite kwika ondo ana umeka na ugota ilite kwika pe maitu mokola na secha ukona wakola niti chana kathungi ekiti ogu niki nundu we ila na mukulisi ambiye ndabundi wa fertilizer aimana chachu enda ke okathungi aketa mundani okathungi aketa mundani o malu kanda ndati akathungi ku kwa unenda kwasia ni munenga congratulations nene nundu we ni organic farmer nde singe waya fertilizer na nde singe waya ndawa inde munda wake olekani tiata ocha kila cha ila ng'ombe sito si uthimete okulelo unenda kwasia uemio wa traditional farming ni museo nundu chambe paiye ni chao paiye ni residue ya synthetic kana pai mathina wisa kukwata witha liu uimite organic ndwi ndawa ndwi fertilizer witha kindu very safe na kila kingi wisubia mawithi ululuko na kila kingi withayo cha metutu ila ngai watumbiye nikenda withie ni kutuseovisia chao ni kutuseovisia muthanga kuni waendete kumana uyongela no muthangani no thukuma wia wa ngai nundu no useovia muthanga undu bailite naku nundu no ikau kindu kiseo na kenga inda kwathima ndukwata chao ndukwata ngetha mbingi kwa wingi kuni enda kwasia tiatie okila ana una maitu meka kuno choke kwisa ututetia na uyithi ya tina madhina malikile mi niko ya sindu ila sina chemicals kwa utiitilange na tiibanda maliwala mabanda wana maitu tebe. Asante masaa maitu maende na udhala twenda umino kilelia lakini twenda ambo mana tusio kwa kwa Zypit zono sio kuangala Zypit fertilizer tio seo ningi nani wiki itabuwe fertilizer wethi uthukuma wia mwau na wethi kwambia kuongela acid muthangani uongela fertilizer wake kwa witha wikita kwa nanga wikita kwitho ya nanga na chambe witho yuwa metutu ila ya elite nundu metutu ila ya elite wa mina kwikia buthipo the moment ya bikilo fertilizer ni yakwa ila breakdown ni ethabe muthwa ethabe maumbi ni wa moa nundu fertilizer wa mina ukwata kikonde cha kindu ikakubipya na ndikwa kwa undu kongele fertilizer ikiambolea ila yani kila yima mbeu ila ngubanda bau noni bande mbeu ila situ sia kikamba sia hybrid no bande kuno bande ni mbeu no bande ni mbeu lakini ndukabande mbeu tese ni thiva na none ni yejo wa spacing niki nitale itina ila ngubanda ndeni wa Zypit imwe nienda kwasia ando ingi mabalukila abo ni kuona mundu abandite mbemba tamubya ukakulia ote oimwe no imutabyo thithie kuya umanwa nakwa nienda kwasia ila wabanda liwa kuna spacing ila right nduko saa kukwata liu niki nundu ila wabanda sindu ndungu ni ukombiti ile si kombiti kuya onou ti onou la webu ni ukombiti nundu wakibu ni ukombiti nundu wasua ni ukombiti nundu wanzebe na the moment sietha sindungu yambe ya kuboba na kuyo kiwo kime ukiobo lakini esi ambe ye kuboba nundu nitineane kalamu kama wita kubebania kubebania kwa ndukatata kubanda sindu ithengeane make sure sina spacing ila ya elite ando ingi mabanda sindu mbingi mayona tagome uketha muno wabanda mbingi weba lucha we mwene panda kila kindu na spacing ila ya elite nikenda withie ni cha kuseya undu va elite asante na indi TCC ya mauto ikasu twamione na Zypit na asuangi gisika nabe na makundi me humility mautethesia aimi kukumbatilia mauto ikasu kano pengine serikali sito sia county tawiyo bisa wa wemi na tothi yokite mebota mbie na BioVision Africa Trust andu alama budha sia kisomo kana alama budha sia maobisa mabika kisione
mabalukilao bau niki nundu tasia kisomo kiikwa na wikinengwa mana ni wailete kumana etha ni wona mundu mwithukicie o kanata usisi ondo suno kutethia kana ndwe kutethia kwa withiete bundi asia aimi yolwa technology sisu tena Minister of Agriculture ni mabunde asia farmers yolwa kuseubio mbolea na kuima na technology sisu sia ukwata kiwu tena anti-nant na tena yani kwina ma NGOs maingi ala malikete isioni nundu ni monete thina witu ko kisioni no kiwu ukamba muima na nipo malikete mabunde sie farmers undu wakwema na technologies ila siailite sia kukwata kiwu na kuongela muthanga unu na kubanda miti agroforest nundu balo bandite miti pedha na mune kiwu kiithi na mituke na muthanga na wendu ithi na chao na kiwu kwa uwa kwa unienda kwa asia mekuo maingi ala mekubunde sia aimi mautuika makuima na technology sia kukwata kiwu na nundu wa bendu kuanzebe te wanete kwate kila tatabwa na tamina okeka te ikelila nongi kwa undi kwa asia hii mwethetu ke sia aimi muisisie nikenda mubenduke nebinda nikenda tuone te that nangetha enough na tiki mbesa mubukoni. Asante. Na ndi kule yako ya muthia Ruth utona kutaata mwemi we bando nondo ai mingi ukamba ni makie ngo nangi ni makie kuema ndizi kana unangi totembe tokethia miunda yale kilwe ando imakie kuema mundu ambe ya kwase kabanga go wale usoko nondo naima nokila mana yo mwemi usu utona komothuthi ata nienda kwasia ando inge matulile nondo ambua kuwa nai lakini ona ando ilete kutula nondo yumbesa isuwa nanga uithi kwa leubaya ke kano apply technology kano katwita tika konya wailite kuikana ata na mundo suwa kuatie no bande ona siye no kaketha na wamina kuketha bisi okabaya sokoni withi na chauya na cha mubukoni kundo na command faisi matwite nikenda tuketi mabundisie mautuika mawini nikenda withie kila mundu ni wetha emuyanie tikilanda tika oyu ni kwa thukie na wethia kila mundu nukwenda mbesa na imbesa iko aya ange mawoiye nundu wa kwithiwa mayo thingithanja miyo mwa mundu elea kuima nikende kalende kuikwata mana ndeo kala ndio wikala ndio yeki na ndio na ndiva ndapa ya kwao ni wese yu ona ingeise ingebiwe nikiu nundu andu menengie kwenda kwikala ndi na maikwenda kuthukuma na nasianye ila wathukuma ni wekiria mu exercise kundu wikwiwa kuthialia ona kuthialia ingi nje ndi wikwiwa cia kundikie ni ciekota ndakanete utembea nesa ni atembea nesa kundo na kumathuthia kila mundu alike mundani no ni nona atumia ako muno maitu thuthia nundu pe mutumia otekala ndi pe mwaitu otekala ndi tosungu kuyoenda akola niticha au makwake kuma kwa chaka sioka saa monza konienda kwasia ila wathingithanja mwi witha wa wikithia exercise na watunga kiliko cha kubaya yani ngukwata kindu ndole yao kwata kindu kwa tetho kume kila mundu athukume nikenda teka kwiwa mukamba yengite tikende kusioka baya kana tisioke molioni tikete kile kila mundu ni ethuthie na yukileke nesa ndio sia kusia muthia kwa mwemi yolwa kumbania munda oyitwelekele mbuani na mwemi ukwenda atona ukwati ata nenda kwa sendeto sia kwa sia muthia ni kila mundu ni ethumbanie tikila mwemi ni ethumbanie nundu wakwetela mbuae ikwiwa ikua nini lakini tasianete nenge ngai chao mabata maitu nikenda withie niweka ata niwamewe na tiende na ubotha nikenda ngai atongele mbua nikenda withie nitakwata chao o chao yakitwianie ona cha kuthukuma ngai kunienda kwasia maundu onthe taeke ngai nukutwika nesa na tithima na kila mundu athukila alike mundani utekwetela mwenzako akethembe mboka uwe weya imiata ruthingithanje mwini kenda withio na guo mwini wetha kwi andu anene muno na asia mose uma maimbe nikenda maole weight yes na mario la moho maingi utona kuwa mundu arasia ni alua iko sisi awike undu nikenda withio ni wekata ni wao la mathina maingi mami maeta ni kuleo thukuma yes kwa nienda kwa asia etha nukwenda kungwatia nungwatia katumane obisi witu wibau wita wa BioVision Africa Trust
kana information hub woka bunu ngwatia bu na etha no kwenda kungwatia kwisela mutandao namba yakwa ya simu nino not monza ile itano not imwe ina monza itano nana nita wa Ruth wa Mutesia ningotungelela namba yakwa ya simu 0725 014 758 Ruth Mutesia. Asante Ruth Mutesia nondo wao bikandeno wa studio sito na kukwatiana na ito na ine ne kwatia kila mwemi ne wewe ibinda ne yoje ya kumbania monda ne wewe ndo to na kumbania monda wake ne kana withie ne webanga ngetha nondo wombania monda waku ni wewe witha wiyombanisia ngetha na indi wanengana namba yake ya simu kone simu etha wine kulio na abiki na ukusongia ndamwe na gikundi cha aemi na ni mwenda mutaalamu mwite anono bikia na kumutethesia na indi ni wewe undu waweta kana we bitia kukithita cha kumwemi icho gitaona ukunenga ngetha kila mundu nalike mondane twe kwasa ni kuomie mautwe kana sumevo utono lika mondane ukamatomea no yona waketha onambua ye nini na indi nyeni kuendelea kutinda nesa nita wa Robert Mutuku.